ka Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala tinggal ka dieu kempelna urang di dieu ieu mutlak Pak Bu sanes kahoyong urang tapi ieu teh mutlak kanyaah Allah Subhanahu wa taala anu disebatna la tataharaka syai'un illa biidznillah tidak bergerak segala sesuatu kecuali atas izin Gusti Allah. Ya Rabb, Allah Maha Pemurah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah saudara teman-teman kami. Ampunilah seluruh dosanya ya Allah. Hanas diawurkeun ari mulang aya nu nagih. Alhamdulillah, terima kasih kepada para panitia, para sponsor, dan para peserta yang bisa ikut hadir. Acaranya sukses sekali, kita bahagia. Oh iya, ini hanya video setitik ya. Kita tunggu video fullnya dari pihak panitia. Sampai jumpa. Aya jalanan najan telewih dahar mata kurang syukur kening hirup aya jalanan najan telewih baju mata kurang.